muraho neza mwese. Ubushakashatsi bugaragaza ko watermelon idahase, ji ikoze muri iyo watermelon yose idahase ari nziza cyane, ikaba ingenzi ku bagabo mu bijyanye n'ibikorwa byo kubaka urugo, gutera akabariro ndetse no kutarangiza vuba. Ngiye kubereka rero muri video ya none uburyo wategura iyo ji twakwita ko ari ji y'abagabo. Ikaze. Yemwe genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Aha dufite watermelon yeze, hanyuma turatangira tuyikatamo ibipande. Dufite n'indimu nayo turayikenera, dukeneye n'amazi igikombe kimwe. Turahera kuri watermelon, turakoresha nkeya ntoya, nako ubwo nyine tugiye gukora ji nkeya. Voilà. Hanyuma tuyikatemo ibipande. Turakora ji ivuye muri iki gipande kimwe, indi turayishyira ku ruhande. Ngo bigenze ute rero? Uhataho agashishwa k'inyuma, ariko watermelon ntuyihate yose. Ese unabishoboye wayiharura ku buryo kano k'imbere gasigaramo. Ubushakashatsi buvuga ko habamo ikinyabutabire cy'ingenzi cyane ku bagabo n'intungamubiri abagabo bakeneye muri kano gashishwa k'inyuma. Ariyo mpamvu rero utagomba kujya upfa kubijugunya uko wiboneye. N'ubundi ni ingenzi kurya watermelon, wayirya nk'urubuto cyangwa se ukayikoramo umutobe, ariko noneho iyo uyiteguye muri ubu buryo ngiye kukwerekaho biba akarusho ku bantu b'igitsina gabo. Iyo umaze kuyitunganya gutya, urayikata hanyuma ugashyira muri blender. Utayifite wakoresha rape. Turongeramo muri blender muri ubu buryo, ukate n'ibindi. Hanyuma turongeramo amazi, atayirengeye, ubona ko bijya kureshya naho watermelon igeze. Hanyuma tugiye rero gusya.
urayisya ikanoga neza. Yamara kunoga tukazimya, hanyuma ya ji tukayiteka. Turashyira mu isafuriya, hanyuma cyane tureke ibire, mare yakanya ibire, mwereke ibikurikiraho. Hano rero watermelon yacu imaze gushya, turazimya dutereka ahantu ibanze ihore. Hanyuma imaze guhoramo gake, turakenera akarahure gato angana nka gutya, tuminine ya ji. Maze kuyiminina, dukate indimu, turakenera igipande kimwe cyayo. Umutobe w'igipande cy'indimu tumininire muri ya ji. Hanyuma tuvange. Jingi rero yabonetse y'abagabo, akaba ari akarahuri nk'aka ngaka mu gitondo utaragira ikintu na kimwe urya cyangwa unywa, hanyuma ukanakanywa nimugoroba mbere yo kuryama. Gahunda zigenda neza cyane nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Ubwo muri mwe abantu bafite icyo kibazo, muze gukurikira iyi video, muzakore iyi ji, muzambwira muri comment niba koko byarakoze. Ndabashimiye cyane, icyo mbasabye ni gukora subscribe niba mutarayikora. Dusubire mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda cyane. Bye bye. Yemwe genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.